Dampabial chung masona chang chang bi chianna Dampabial chunga tun sarkar le nemele polarin tuang sai lokal tlanga an mason na bote amuna kalin kan thlir kwala Dampabial hian tun Mizoram sarkar hnuaya hian mason na roting tak tak an lo munwal mai kan lompuya heng aya chale roting zok nei zel tur po in kan du sak ani ti kan han soi masa ani West Pileng hian sarkar le MLA kaltlanga mason na an hmu te hi a hmu nom tham hlom hle mai abik takin sports center page chu belchia le zwal chak om khopin aropi ali hi engkim mai chala infia mi te mason theina tur helai hian an lo bai pui mup mai ani ti hmu hian Pileng le chevel kwa ti kan lom puin an zo hun kan khalel pui hle mai ti kan soi masadu ani Ole tuna chuan West Pileng Sports Center chungchanga Pileng GSA te thule hlangai thalokang Pileng GSA ten abi takin kan soi na sa mun chang chang kan kal da hian ke ma ta khai ton ka soi me politic group lem lo at po politic group ate po ka soi sin a chen te chuan hei lo fe te chu nom lain a chen te chuan in tu te mo chuan in chang ka na ni lem lo ke fil nei that hi chang ka na ni lem lewe tiam a private ta ka min nang lo tu te kon nom china a ma ro chu te ni a chuan political lo thil lampang ni lovin hete ang fil chada mai kan han nei hi kan lo em rot mai ni tin a chuan ko kan in chuanga atu sarkar na min siam sak ko lo ni se tu na hi pulal rin tuanga malak nain kan bial tu MLA tak malak nain hetiang ang mun ma kan han nei pui ting mai tu te kan han ngai tu hian chuanin ma na kan veteran ho te fi lampang reng hoi to lo le in khel lampang chim hoi to lo te po an dilu du ron ti pu thar le tu he kan fi la wang hi nia tu na po chan dak po mai ngai in zo na min zo ta tu kan to no man nei tu kan han be se a te po i zo na kam tak min zo van nei kan in ti mung ki ma i tang nge chang ka na pakhat ania ro pu hi ba ka ro pu hi kan nei lo wa kan phak boka kan lom boka kan zo bel vele chak zak se suni china in ho tu pa pakhat kha ka zot to ama komin in than kumalo nia MLA political party te chuan in thei to pin kin na tur khan ma an langei do na chula ya chuan tu na in bial tu MLA hi in bial tan than tlin le tlak ni ni shem ani kan than pin lo chuan ke ni dam pa bia la chuan than turan poim ka chelo deuh tho ni ke ma mi mal ngai da na mianga ke ma mi mal ngai da na chuan dam pa bial MLA ni tu chuan dam pa bial vong tur hian chuan in i mit heu neu lo ve deuh na kan du ma na chen kan du to tu na takin kan nei a lom po kan lom Sports Center mai ba ka an ko chu in kalpo no kongte alo chato hle maya din thar ko na changa workshop veng pan tur kong pe chatak mai an nei te po an MLA in a ro man puin asiam na tur alo ngei to sak ani ti kan han hu a mason na dum tak ni in kan sia tin hei ba ka hian NGO building thar chatak tak tile sarkar building thar le sak mek te hu tur an nei nual mai heng Visi House MHP building MLA kaltanga an nei thar te po aza pui lo le ani hospital muna kan hanlu ta hospital quarter chatak tak anlo nei thar bok heng an quarter chatak tak hi construction po aza pui lo le ani ti te amuna kan han huwa lomom kan ti khop mai zirna ko nga po zirna sang zo ka an mason na duom tak kan han hu a amuna to in kan han bel chiang di West Pileng Higher Secondary School hi kotlang em kol an hwaya omin building hlui angreng tak a chep takin zirna an lokal pui chin ani oma tun sarkara an MLA hian a thin vele khan Central Tribal Affairs kaltlingin building thar sakna tur cheng noi jani somthum ngot alo hu sak ani ti te amuna kan han thira heiba ka school twal zo siam sakin volleyball court chadau mai alo siam sakte hi kan lompui hle mai tuna chuan West Pileng Higher Secondary School chungchanga an zirti tu te thule hlangai thale lokang o Miss H Laltan Lui ania hela hian lo chua han kom ve lokang hei in MLA in building thadeng me lo sak chu ti kan han sia kan lompui khop mai chewa no tong result po alo mom kan ti hei in kota hian
volleyball playground chazet mai lo nei le a hei hi engtin nei nge ni ka han se vele chak de bani oi volleyball court chatak hi MLA fan cheng noi hi singa changa kan siam le nia min ngai to ma MLA hianin an le khazir piana ma hianin nge an tak sa soi zoi nan te tiam na konga man son the nan te hian ma dilla sang se ma chunga kan no ma ni hello mun hle mai cheng noi hi sin na in khitiang volleyball court in siam thei sim sim po khi kan lom pui khop mai seu in school hi ma lo son zel ro se kan lo me tin West Phaileng tan hian an MLA hian agriculture ling road te po alo le saka West Phaileng chuma mit shortcut ICL road an ti te po en kol lava omna are to awanga kalthei lava phuitlat te chu leitlang sakin he ICL road atanga pengin agriculture ling road West Phaileng khwate tana e bardap tur kong chadeu mai an MLA ne le sakte po amuna kan hanlu chil bok ani sia danin agriculture ling road agriculture ling purin tuang na ti sak cheu ni mo mai ha pulau rin do sai lo MLA ron ni phat ran khan mi ran poi pui ha la ei thui do lai ani to a mi pui van tla pui kan sor khop bai kem atlingem kem ni vel ani to hian lo mo kem ni vela tu na hian a lai chi na chon motor atlang thaem motor kal thei vek mo alo mam hle mai a helai ei bar jong tu tan chon thil lo mam takani chu a ni thai ting song la son om phei vek a chu mi han la vel dan ta chuan ani ya ani tak chu Phaileng kho mai ni purin tuang hi enge tu ni election a hian ani atling ngem le ge tu kan atling leng mo alo mam kan bei se alo mam lu tu ke kan lo me le ti khan atop theng chu kan wakal lo mai anga helai chin hi ti hian kan han en ve sim sim ani heng lai kal rem chan pa in hei ba ka hian West Phaileng chuan chung lama bungmal kong chu an lo lai tharm bu boka he kong po hi helai che vel te ta na e barak na poimo tak tur ani bok an lai zo hun hi ang halel hle ani Sarkar le an MLA kal tlanga phason na kan hu hawa abik takin chalai te infiam na konga mun macha an nei na tur malak na omme kan munwala volleyball court basketball court te po athar za pui lo tak an lo siam mek te po kan hu a heng ba ka MLA fan manga siam deuh deuh kan munwal kan cover vek seng talo ani konmoi le chi pui khwa kan luta VC le MLA te tho hona chatak noya mason na thar kan hunwal mai heng an ko chu inkal po na kong poimo tak internal road kan han ti chi te po hi PCC flooring alo ti vek maya tin alatlang lo lai an MLA ina leitlang sakte po kan to kwal bok ani konmoi a hian an MLA hian te railing road chadeu mai alai sakte po amuna kan thira te railing road hi kilometer sari vel tu ni in tuna hian azat ve vel an lai to a leizo hun khotlangin an khak le ani tin konmoi a hian MLA hian community hall le alo tuam chan sakba ka VC house tour an lo sak mek te po kan hubok chi pui kwa hian an khochung internal road kan han ti ang chi hi PCC flooring alo nei vek to mei boka heng ba ka hian NGO building thar chatak le community hall chatak mei te po an lo sak thar te po kan hu a community hall ko ta hian volleyball court jana po ball ben thei tura siam fel to an nei ba ka an ko chung lo volleyball court thar tur an lo siam meka an khwa alian lo na in mason na andong chale mai ti mit nge in kan han hu bok ani lallen le sai tha lallen khwa hian khodang ang bokin an internal road ho hi PCC flooring chatak takin an lo chung da vek boka tin sarkar building thar health sub center muna moi takin an lo sa zau de che ani ti te kan han thlir pa in an MLA in fil le sakte po amuna kan han thira kan lumpui hle ni field sir khotang lama hian basketball court le volleyball court tur an lo siam mu boka an chalai ten in fiam na mun ma changtlung tak an nei thei tur hi kan lumpui tak zet ani lallen
Len khwa hian tun sarkar hun chunga mason na lom tak tak an nei te chu tui chung chang hi ani an khwa chaw kon an kho chuan hnuai lama rengo lui chu solar pumping manga la im tuna hian a kwa in tui nyang nar an nei thei na te hi kan lom pui tak seta he mason na ina aken tel PHE department hnuaya pump house le thil dang an nei te hi kan lom pui em ani sai tha a po ko chung internal road an nei tha im PCC flooring ani deuh veka kholai diak dai dor atam lo hle ni an kho chung lam basketball court tur lo siam meka construction po a thale in kan sia tin an middle school an lo samek boka an cement work a namdang mistri telavin mizo mistri hlir an lo thok ti kan soitel sham du ani an VC house po an MLA kal tlangin thazet mai an lo sabok Phuldung se a hian malak na tar hmu tur lo tam hle mai buka ama saberin hospital mun kan han tloa an hospital area hian tun sarkarin quarter pathum lai mai alo sak te pok an han mu a tin inthiana zapui omlo tak tele waiting shed tak damdo in twala an nei thar te pok an han mu ani thoktu te ne la changa an damdo in tana MLA in thil man tau tak le kholpoi mo disi serum analyzer a pe te hi kan han sheboka Phuldung se forest complex muna animale in development apek te pok an han thira PCC flooring retaining wall poimo tak le step chatak te an lo nei thar bok ani tin health sub center building thar an nei te aganwali building thar an nei te po amuna hian kan tloa an community hall po an animale hian a thuam thla sak bok ani an ko chung tui khur changkang tak mai an siam thar ba ka abul hnaya waiting shed te kan hmu a tin Phuldung se hian an ko school primary achanga high school thleng hian ram hunma nuam le rem taka an lo rem khoma chulai hmuna tho chuan an MLA kal tlengin tur sarkara higher secondary school thar an nei in tin tuna hian higher secondary school building chu thatak main an lo sameka hemi building an sakzo ma a school an kal lailok na tur school building thatak an MLA in ngai twa sak de pok an han mu a kan lom pui hle ani ole Phuldung sei khotlang shwai tu ten Phuldung se higher secondary school chungchang an soi hi ilongai thle lokang higher building tur in nei chadon hle mai a nya hello khop mai ai zo langa po za pui om lo tur ani hei hi MLA ina aron ngai tu mo ni a ni samakra atanga haya heron da nia ani mele wang liu nei kan nia kan lom khop mai khwa ni pui po ani le mo tuna in MLA aron tlin ma hian Phuldung sei hian hayarin nei to em nei lo thom ri wa kan selo sim in MLA in Phuldung sei hian hayar heron din sak cheu ni ber ni mo top mai ani chawan lom om ve tiro ha thili chu lom om takani top ani chu akhwa angin engamo khalai higher building am ni mo zirna shimshima in MLA in ma lagna khan alom thu man sei building nem nei to maya maro chu soi vek san point loga higher ron dina samakra noya ron din khan a building to phase kan base phalo ni dia so to win high school dan ai no to ta ti chuanin hemi building hi a hnu re lo te khan ti hian anoi za borman kharon da hal maya ron sam thian mai kan lom min bar khai he chu min bar khai tak za zo ka ami pui a khomi pui kan lom vek thila ichon thila nga phase kan lom veka ten kan zirla no bang session ni hianin 10% pass to boka kaya live bi ka chu voi ni exam de to na about exam voi ni mo all samsung seila chung phai chu kan lom na ni a tin a ting ta wa chuan ni har sa kan lia kan fa ta pol sam pass si hian ai zo la mo district da ai mo kal pu ngai thina chu ti ngai lo chung kan ni khuwa chung tian thatakin pol sam pa khala sam pan hian zil thaya adam tha khop moya hi Phuldung sei social media WhatsApp group sang sa hian lom lo kan lom
thu hi kan sei na sakhop mai ha tin chuan chu alo mom hle mai in bial tu MLA po ti tak zetin in khotan hian na thok ni kan ria ke ni pon chan chu ei toite kan han kalpon development apek chu kan munual maya chu wang chuan in kalpa lo de hret ti tak zetin in khuwa ponga isak nin kan ria kan lom pui tak meu chu ale an kho chung lama hian an kho chom tu tur reservoir thatak mai an lo siam zo deuh chau ani ti kan han hmu a he reservoir bula hian phuldung sei leilet nei tu te adu apiangin an han man tura bial tu MLA in tractor thazet mai apek te po kan han hmu bok phuldung se hian hate naw neuh veti quarter sakle MLA fan manga tho te po ale omnuala kan cover vek seng ta shi lo chalai de ta na basketball court tu thatak mai an lo siam mek te po hi khotlang ta na rodling ma so na ni in kan sia ani waste phulpui le pukjing waste phulpui a hian kan phei zela he khwa po hian an kholen lo a in development an lo nga le phian mai waste phulpui a hian bial tu MLA hian football field thatak mai alo le sakin gallery thatak mai alo sak boka tin reservoir tanki thatak siam sak an lo ni bok tin waste phulpui kholei li lai taka hian bazar shed thatak siam sak ni im sarkar building thar dang te po an lo neya khochung in kalpo no kong le step thar te po bial tu MLA hian lo ti sak nual bok pukjing lama lut thei le im pukjing khwa hian bial tu MLA hian supply go down thatak mai le go down bula quarter thatak mai an lo sathar boka go down hi sak zo rwala man hal ni in mi puin an chor le ani pukjing kho chung lamma kan lut chawa pukjing chung lama hian IB nuam tak omin atlak bal deuh to awangin bial tu MLA hian a chei thatna tur pe im thatakin an lo chei thato a tin pukjing kho chung lam tlang sang la ya Bangladesh lam tlan theina tur ma cha maya MLA hian laldenga tawar moi nai tak siam sakin abul loka wantlang inthiarna changtlung tak alo siam sak bok an high school office sato tak chu MLA hian ngai poimu in building thar an lo sa thatwa heiba ka hian community hall tak le MHC building te po MLA hian lo siam sak to ani pukjingi tui har sat namun ni in tuna hian MLA hian thei to bacha pui meka reservoir dingki siam zo to in solar pumping manga tui lak tur ani a chumi mi pan na konga MLA chatakin alo le tlang sak to bok ani heiba ka hian volleyball court tak mai puitlin turin an lo bai pui meka he an volleyball court hi gallery le fencing nen chataka enkol turin an siam mek bok ole dampa biala hian khosom thum pathum lai mai oma chum khata thlir ho ngal vek tur chuan atam dewa wangin tun chuma hian khoperia tam son om te chau kan thlir ho thei shi ani kan damanga khodang somni pangal oma mason da po remchang danga kan thlir chho ho zel donia mangtha vek ole